K'alaltean swinik te yastas wokoli tabahlu milali. Mas na viñaspas. Yashchuks bah te pensartike. Mahna viñaspastik viñas noptik o banti yashbotik. Como tabahlu milal. Siempre yamestah wokoltik. Como te cus legale pahalsok te behetike. Ay mero mohel te be yashlubotik yun. Preastati kohel yan vuelta. Patir spamlej. Hich te behe. Hich te cus legaltike. Pero kalal kataha wokol te jaate. Kala ay bikushka wai. Na me viñas caña capaz. Tamati Salmos 121:1. Yakil bajel te witziltik. Takashlan kopayal yahtoy mojelcita witziltik. Como te answinike kalastas wokol. Yasnihansba. Shnih non yashbehen como ay tatulan melotan. Malamati hichuk yaskan. Kala ay wokol, kala ay atukel yakawaya ba. Toya mehete asite. Tawanti ay te witziltike. Ayali banti yashtal te kolta iwanes kune. Mach awakan skolta yom. Hay veces que les escolta yel tabanti a familia, tabanti a patashuk, tabamigo tak. Y mai machi escolta yat. Hatuk el shanish yashilat. Pero na me toya me asite. Tohol nashte ka nihana bae mai binish loka. Toya asite. Temi estada te escolta iguaneja bune, tamante Salmo 121:12 altea, te escolta y el kun y astaltas tojol Jehová, te las paste chulchan, sokbalu milal. Si jalas paste chulchane, si jalas paste balu milale, te opte problema te aida tojolema va mukta site diose. Mai problema te ashmuk te mashu chapanels tukel te kahualtike. Hayun kalakata wokol. Kala ayata tulan melotan. Toyame te asite. Teme yashtala te kolta yel yun te kahualtike. Mashanija naba. Tojo naste shnik non yashbenat yun te melotane. Toya asite. Malia te kolta yel yun te kahualtike, halvia kahual kolta yawon, hokinawon kahual, y te kahualtike, ya me escolta yat. Toya asite.